Nola konpratuko dute Potedaro, Masaspi, bale. Atxera, kampaina, nola kampaina, Kondes vampiro. Hain ondo doan. Hasta begiratuko dut berri zen inkesta ondo bukatu dala. Zoa botatzeko. Konde vampiroak, bale. Bai, konde vampiroekin frogatuko dugu. Badurbide azten dela, beraz, azten den bitartean oraindik tuitaz A. Kondeak frogatzen, log and tweet. Venga, itxi. Bale, ondo doa, ikusten da, ondo doala. Primeran. Kaixo lagunak hemengo de vuelta noren honetan Star Wars Gamerrekin berriz ere atzo bezala, baina oraingokoan konde vampiroekin hilakoak bere lurretatik altzatuz. Ikusten dituzu irudi batzuk. Borreak politak dira, eleganteak dira, tropak eta soldatuak eta basa eleganteak dira, espetos condenados. Eleganteak dira, Engendro del terror. Engendro ziren Tosca. Venga, va a continuar. Eta hartu dezako nintzen Manfred eta Errich. Manfred hartuko dugu dela bizkate Manfred de espectros, lobos espectrales eta espectros condenados. Eta Manfred ditu este hauek. Necrófagos de la cripta. Sí. Manfred hartuko dugu pizkat klasiko nadelako, besterik gabe. La guerra es eterna. Y tan inevitable como la tumba. El viejo mundo, un cuerpo que se pudre por dentro. Hay necios que quieren salvarlo. Pero hay seres que desean el advenimiento de una noche eterna. Yo porto el saber de aquellos que ostentan ese poder. Gancho. Los poderosos condes vampiro de la estirpe von Karstein. Manfred, mi señor, ha vuelto de nuevo de entre los muertos. Marcha contra el hogar ancestral de los von Karstein, el castillo Drakenhof, después de que yo le informara de que un maestro nigromante se había apropiado de la fortaleza. Manfred debe reconquistar la antigua fortaleza y destruir al usurpador o doblegarlo a su voluntad. Familiaren. Figatu zarie, tipoa egiten duen pertsonaia presentazioa da Imperiarekin egiten zuen berbera. Hori polita guztiak asko. Goiz osoa dara mat joazten eta kaskoa bateria pikutara joaten den izan. Zaten nahi nintzen da, pertsonai berbera da, polita da, detaitxo bat, edo ez dakit, ez egiteko era bat, ez nolaitean
imperioa bizirik dagoenean, gero besteak hildak, pertsonai berbera izan da un El poco. castillo Drakenhof perdón, vuelve a ser pero bueno, tuyo, mi señor no muerto. eskerrik asko. Con todo, aún tienes muchos enemigos, vivos y muertos, que no permitirán que un von Karstein vuelva a reinar desde su ancestral bastión. Vale. Hay mucho por hacer. La estirpe Pobre de pelada. Tempelhof controla las tierras al norte, hasta el río Styr. El conflicto con ellos es inevitable, pero tu voluntad es indomable. Toma sus tierras, quema sus criptas y despliega a sus propios muertos contra ellos. Vale. Las altas montañas al sur están infestadas de enanos. Tus tierras nunca estarán a salvo con el enemigo tan cerca. Planea cómo echar a esos tullidos antes de que sea tarde. Los llama La tullidos. grandeza corre por la sangre de los von Karstein, mi señor. Tuya será la gloria si eres ambicioso como para ir a encontrarla. Los llama tullidos a los enanos ahí. Qué bueno. Vale, ikusten duzenez, konde vampiro dozte, no tiene nariz. Dozte bestera batera, vale? Azken fina gauza berbera da, dirua, bueno, ingresos eta magia oscura, vale? Azken fina gauza berbera da, dirua eta... Pozo de huesos... Almen pizka torka... Puro elemento tan codiciado por los enanos. Todavía soldadunak, vale, hau ematen digute, micrófono de la cripta, hau egin dago eta hau ematen digute murciélagos y lobos espectrales. Ai... Vale. Baltu habilitate ezberdinak egingo dugun lehenetariko izango da batera de revivir. Hildakoak altzatu ditugula. Hijos de la noche, es que ez dakit zein den. De héroes menos 10, cielos... Bada hortik bat dela... Berpisteko... Majestuosidad, takata... Esto de la muerte en vida. Muerte en vida. Como los poderes de la magia oscura se usan para nigromancia, los daños del jefe fortalecen a los no muertos. Alzar a los muertos, au. Ada ingo dugun lehenengoa, pero cagando hostias gainera. Ba, orduan beranatu behar du, gaztelo gero hauek kutsatzen dute, beste sistema batera erabiltzen dute... egon behar da... Bale, korrupzio vampiriko egon behar da uneko... Hoetzen joan behar gara eta bar... Uneko una edo... Gero eta gehiago lortu arte. Era bestea. Darkness comes. Esqueletos, zombies, hijos de la cripta, murciélagos y... Vale. Test me at your peril. What? Move! Etorreona, segutor... Hau da bestena, hostia! I'll take Sigmar's throne. Orain enteratzen naiz, txabal, txoin. Orduan kargar, hasiko gara berriz, Vale, está egin ni el autosave, qué bueno. Es que ez naiz konturatu. Bestena zara. Orain enteratu naiz, uste nuen nire zara. Txotx. Barkan, Liber Necromancy. Vale, hemen, hau ustut dela, balio duela tropak desblokatzeko eta bar. Zoma hiltxartu. Escola por el libro de los nigromantes, vinculador de almas... Vale, hemen dikasiko gara.
Ez enteratu... Haien azala, ofizial hori. Tu especie es una pesadilla hecha carne, señor. Lidera el poder de los muertos y se... Es imparable, claro. Buah, burrukatuko dugu ikusteko nolako dien tropak eta guzti hori nik ez ditu dela ikusi akzioan. Ezin zaban kontra... Manfred. Zombiak. Zombiak dekote dira moral infinito, osea, generala... Ez dira erretiratzen zombiak, osea, luchan hasta morir. Bakarrik erretiratzen dira edo general gabe geratzen direnean. Bueno, generalak atzen baduzu arma guztia pikutara da, porque azken finean ez hilakoak dira, nigromanteak dira, eta orduan nigromante bate poterea da, orduan nigromante horiak atzen baduzu, ba, argi eta garbi energia hori ez dago eta listo. Vale. Triple contra coraza, eficaz contra infantería. Así que saiatu behar gara, zera, beraren generala akatzen edo ereganatzen edo mintzen edo dena delakoa. Ea lortzen dugun ondo egitea dana. Despliegue vanguardia, qué cabrón. Muy veloz de ir contra corazas. Dios de magia. Iniciar esto. Ah, güey, ¿qué cojones? Oh, lol. Es un... Zubat gigante. Hostia puta. Zubat da Heraldo ibat de God War. Zubat Heraldo ibat. Hemen Zubat txikia, Zubat gol bat, vale? Osea... Gaitu zombiak. Zoek dira hau, zoetakoak. Ba, ez daude bat ere txartu eginda, Qué guapo. Eskeletoak, maten dutela espartarrak, ahi. Me falta medio cráneo. Eta zombiak ere falta eskribu ikuste, bale? Bitu gure Manfred. Dauka magia dela, maestro de la magia negra. Potenciador de los vientos, uno mismo. Ah, eta egiten da... Murciélago be. Egia da, ez dut neukan. Eta hemen daude zombiak, ahi. Que te como. Que te como. Qué guapo. Manfred, querido compañero. Nik eta bien zombiak. Hemendik, hori bada topia. Zombiak, eskeletuak... Ostera. Dira ja topa hobeagoak, hasi kargak eta bar jaten dituzte zombiak. Muslo eta Manfred batera joatea. Terminos aquí a Zubat. Pero dago los guardianes de la cripta. Como la élite, ¿es? Piskatu la elitea azten direla izaten. Bere zombiak bestea, tipo hauak atzen badugu, listo, eginda dago dana. Antzeko parzio gabiz, potereaz. Baina, dugu pausa, eta tropa guztiak eramateko. Ingo dugu talde bat hauekin. Etorreko gara. Onarte. Bi hauekin, beste taldetxo bat. Onarte. Hau eta hau, beste taldetxo bat.
Eta hemen. Gero, hau egongo da bera bakarrik beste talde batetan hemen. Eta, los guardianes de la cripta. Hemen. Horantxe. Hostia, abiadura desente darama, bicho hau, Bicho monstruak, vale? Hauek bezako monstruak ateak eta bar apuntuak dituzte, Jakin dezazuen. Igual... Boruto lan. Zun behar dekote infinito, ez dute moralik. Ez dira erreteratzen inoiz. El enemigo se ha apostado en territorio elevado. Cuidado. Ya, badaki. Ataque. Venga. Está teniendo a los zombies ahí. ¡Tumba! ¡Casca! No juego acá arriba, así que... Hablo de eso un minuto ya. La unidad ha sido eliminada. ¡Hala, jódete! La jódete se toma. ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Toma, hostiazo! ¡Zasca! We surpass Nagash from the tombs. Unfaithful Casta. ¡Zasca! Vamos a hacer la vinculadura de bestiari. Attack! Agreed. ¡Zasca! Duma. ¡Zasca! ¡Hostiazo! ¡Hala! Toma atropellada. ¡Tumba! ¡Toma! ¡Adiós, zombies! Venga. Señor enemigo Han muerto, asesinado listo. al general enemigo, mi señor. Y en su último estertor te maldecía. Envía a su ejército con él. Bai, behin akatuta hiltzen dira guztiak, osea... Más duro que el acero y cabreado. Euskera, horkoena euskera hori. Horkoena euskera hori. Ikusten duzunez behin ofiziala... Konde vampiroen kasuan behin ofiziala akatuta, hermana guztia pikutara doa. Automatikoki desegiten da. Nigromante azken finean da delako kontrolatzen duena tropa guztia. Beraz, tokatzen zaizunean konde vampiroei kontra egitea, turko egongo da haien generala akatzea. Zuzenean, osea, estudanataz eta akatu generala. Un focus fuerte. Eta listo. Hiru zombi... Kodra zituen hor, bueno, erdin dau. Total. Temple Hof hori hila dauila da. Von Karstein. Alemaniarrak ematen dute.
todo el caballero. Victoria decisiva. Potiña. Esta mesada absurda subió a los cautivos. Then go. Essen es vulnerable a los ataques, mi oscuro señor. Quítasela al enemigo para abrir un nuevo frente al norte. Your last mistake. I'll take Sigmar's throne. Alzar a los muertos. Orain dezakegu, bale, eta ekarri ditugu gora hildakoen arteko tropa. Rekrutatuz aparte, Strike out. So be it. dio... Honeri dugu diogut nivela, hasiko gara hemendik. Es que gero alzar a los muertos ekartzen ditu bi... Burruka erdian bi tropa... Ez dago batere txartu. Burruka erdian bi tropa. Brazo mutilado ahí. Pierna mutilada. Bueno, hartuko dugu hau. Yes. Shuffle this way. Horrek, erreklutatu ditugu jau, erreklutatu ditugu beste pare bat erretxeko, momentuz. Olantxe. La diplomacia. Puedes gestionar tus relaciones con las... Tal Franz, dagoen imperioan. Aurkoak dira hauek. Vale. Dar duguna prestatzea baita ere da... Bueno, guztio kontaminatzeko... Beacon. Darkness Vale, cuando pasa... Uy, eta lan horiek zer egin dute hor? Barrikada batzuk montau... Horkoak dira! Soon I'll be all-powerful. It is night. Wipe them out. Hostia! I grow impatient. Follow me. Zarango dugu... Bring the night. Egu udalako fiska eta armada potente bat izan. Pasa. Ea zer gertatzen da. Gure ingurunean. Gure erroretatik pasatzen dutenean bestek, bale, kasunetan enanok eta bar, mina jasotzen dute. Zera, kontaminazioa, bueno, hori da, kontaminazioa dela eta... Puedes convocar a los muertos a tu voluntad. I hunt. Destroy them. Vale, bai. Zer ajustada, bueno, bai, eta hasi dugu. Ocupar. This better be important. La mancha de la no muerte se extiende con tus conquistas, poderoso señor. Al crecer tu reino, tus ojos se posan sobre tierras más lejanas. El imperio y otros reinos humanos están al norte y al oeste. Allí saciarás sin duda tu hambre, pues abundan los vivos. Vale. Recibimos informes acerca de una fuerza expedicionaria de vivos cerca de tu territorio, mi señor. No podemos tolerar una amenaza así.
Muéstrales que tú vuelves a ser el señor de estas Exacto. tierras. To the shadows. Yo código nivela, alzar a los muertos, pero vamos, o sea, bye, de bye. Wow, tira de nivel era. Darkness comes. Armería antigua, vale. The true Von Carstein. Hiru. Eta hartuko dugu agotako beste bi. Txonda goi, pagoitzeko. Ez dago batere txarto. Bring it all to me. Eta hemendik ja joango gara, hau berri ganatzera. Eta berri ganatu ustean, bueno, begin dezeko borroka hori. Cantamiento de Usora. La cofa se de la cripta. Vale, ondo. No te digo seguro inazteko. Pero ahora resulta que estaba rico gunes. No te rico zaizkigu. Normal. Thine right is Echarme mine. las gehiago, Bring ya. me flesh to craft. Ondo gustatzen da pasa. Automatikoki online arma hori dekutu operat, eta altzen dugu Wallendorf. Ready. Las agentes de Namutos crecen, pero ni siquiera nuestro señor puede superar todas las batallas. Hace falta más señores. Otro vampiro que ayuda a hacer... Vale, hau da egiten dutena da korruptitu lurraldeak, bale? Guk honak hartzen ditu adibidez, comply. eta egiten dut nahiekin da lurrak korruptitu. Come, impress me. All die. La kripta, bueno, guztiak ikusituko baino arte. Automatikoki breganatuko dugu lurra. Par. Nivel batiko digula. Osea, Corsair enfrentar dragón zombie ahí, gero, buah. Tengo dugu autopera, pero ya. Vale, orden público más 4, crecimiento, corrupción vampírica más 1, tasa impositiva más 5%. Toco de momento orden público. I grow impatient. Terrengo que txane dingo dugu burruka hau. You dare. Vale. Cuando pasa... Ai, ez dut erabili... Ai, ama. Berdin dago. Ez egu gustatzen, honen automatikoki ez dute ibiltzen. Ez lo mebian joten ziren automatikoki. Bide markatuta bazen ukan, ahi bakarri joten ziren. Una potencia rival viene a dialogar. Exige un cambio en las relaciones bilaterales. Vale, momentuz hartuko dugu, 2000 ematen digulako, eta ondo dago. Baina gero, vamos, akatuko ditugu como manda Dios. You dare! Moving! Ah. Asolar el arma. Ah, vale.
Sylvania's borders. Behar dugu armeroa. La humilla. Vale, izan behar da gaztule, izan behar da irukoa. Vale. Argi geratu zer, orduan irukoa izan behar danez. Vampiroak eta hauek esateko bakoitzatu. Hemen dago, zuen. Ocupación pública más 1, crecimiento más 20, ocupación de vinos 20 toneladas. Egingo dugu. Ready. Egingo dugu hau, ikustegatik, poterena, eta guzti hori ikusi nahi dut, ahí como levantas a los muertos ahí del suelo, ahí, ¡pum! Hombre que sí, bai ikusi nahi dut. Marda hori, vamos. Elegante. Hans solo, Hans acompañado, orain dago Hans acompañado. Vale, txiste txarra egin dut, baina Hans acompañado dago. Puedes pegar ya y todo eso, pero Hans acompañado. Pena da gure bestia ezin izango dugu erabili. Baina bueno, el primero le mandamos toda la carnaza ahí. Zombie guztiak ahí. Y después ahí. ¡Ah! ¡Se de montere! Kargatzen duen. Gustatzen zaio pizkat kargak, baina bueno. Apurte izango da, porque izango dira espedizio bat, gizakien espedizio bat lurralde korrutitu batetan. Arise, grave-bound. I command thee to attend. Franz, the son of whores and tumorous burgomeisters, thinks the crown is his. But the house of the Reichland electors is tainted. As the last great Count of Stirland, mine claim is the truest. I should be Emperor. I will be Emperor. Bring thy swords. Go, mine minions. Hostia, chaval. Reap death. Darts, a darts macabre. Hostia, chaval, cacho escenario, colega. En plan pantano. Tenen hilakoak altxatu alditugu. Piskat pizira izatuta. Biltzen da izenean zonalde atxo hau, baina bueno. Ba, ikusten da super. Buah, chaval. Humanos. Buah, chaval. Vale. Lansera bezitu ikusi uste dut ezta. Azken finan dira espatxinak bezala, baina danzo batekin. Gure bestia, ezin izango dugu erabil pizkal minuta dago. Pena da. Baina bueno. Hemendik, zombiak, para comerse toda la carne del cañón. Zombiak dira beti la carne de cañón, o sea, argi izan. De hecho, hemendik ahí, super bien hecho. Hilako badakitek infraestruktura egiten, bai, ikusten da esate zen baietz, My cure is death. Vale, Zero guzti hauek un poquitín el grueso. Cargo con pescado de apoyo.
champiñón. Holanda osa. Mortals quail. Eta hemen gure heroia. Eskure, hor da toste. What? Da toste gugana. Zonalde duetan uste dute berpistol ditugula etxai, oza topak, Hiru, bi, eguan. Solo magia nada. Ah, ese menos debilitateak. Alzar a los muertos. ¡Wow! ¡Dios! ¡Esto está roto! Dios. Hauek egon behar dira flipaten. Nik izango nintzakete hauetako bat estaría saliendo por patas. Pero acojonado, Benetan. O sea, ikusita hori, estaría saliendo por patas. Pues dituzte. Sí. Non dago Karl Franz orain, By the gods, keep Da duzuenean. Alabarderoak hortik. Zatizak hemendik. Bai, tiro bien. The warrior priest words fill me with rage! Hey! Bete. Horra tos. Alabarderoak. Dura! As long as we draw breath, they will die! Dios. These lands are mine. All life must end. Life and life. Witness true Venga. Dios, qué roto. Ay, amor. We are flanked! Qué redondillo, hombre. Mister, como ojo, ni que se alcanzáis. Don't stop until they're all dead! Ole, qué bueno. Vaya carrapatu dituzte. Qué bajonazo de stream sin mantener ahora en Toyota, Baina, bueno. Mira, oso asko igual al líder, Let the fields be sown with enemy blood! I hunger. I will. Death to the enemy! Ba, utzi bere generala, tetak. Agreed. Raise your sword! Bere generala ya sin dago, ya sin dago está ahí como un plan de ¿qué cojones ha pasado?
Golbat, hombre villa. Captúralo. Attend me! Sylvania! Knight! Buah, chaval. Qué paliza. Escaute la gatutadora. God to abandon us! Toma! Eta ditu noro torren aturri. ¡Zasca! ¡Hostiazo al canto! O en plan de ¿qué me dices? ¡Puma! Ulrich's teeth! Retreat! Hearken to my will! ¡Zasca! ¡Zasca! Estás al canto. El señor enemigo ha muerto. ¡Ole! ¡Ole! ¡Eta ole! ¡Qué bueno! ¡Qué épico, chaval! Las epicidades. Hace épico, chaval. Son calchades que están rotísimos los condes vampiros. Son calchaches ni la de Dios. Eta, en general acá todo ez dago batere txarto, Paliza ona eman diogu. Les hemos dado un repaso elegante. Eta azkenean txarrean eman dute los guardianes de la cripta, ez pentsa, zombizak bai, eraman dute zeo zer, baina txarrena los guardianes de la cripta. Buah, chaval, que flipe. Jokonetare emango dizkegu ordu asko, pero asko, neu gutxinez emango dizkegu ordu gehiegi behar bada. Ordu gehiegi. Ja, oso divertigarria esango da. Oso divertigarria. Vale, ondo, eta... Nah. Fight! Your wish, master. I grow impatient. Do you need fresh troops? That will do nicely. Yes, my sire. Fools! Don't think so. It is night. Vale, aún aquí digo dos niveles. La muerte en vida. El ansia. Cuando los vampiros desgarran a sus víctimas, se dan un banquete con la sangre derramada, lo que les da fuerza y les ayuda a recuperar la energía perdida. Vale. Ando gustando This todo. night. Bring me flesh to craft. Tipo de tucho I'll batzuk. comply. Pare bat. Zombie bat gehiago. Eta zena pasa. Eta, ez diruz ja... Jodeta gaude. Baina, bueno, ondo doa. Romper el cuello. Hombre que sí.
Darkness comes. Undeath Ascendant. Slay them! Zeratuko gara katzen. I thirst. Éxito. Primera. Eta ego du nire latatuko dugu... Zein zan? Hau. Corrupción vampírica. Hau, expansionista. Begone! Your wish, master. Eta hori berdin, oza guztiak edo ez, edo iguales. Dar valor, causa miedo. Decente. I smell death. Pues hombre, Hilda, Saude, eres uno muerto. ¿Qué quieres? ¿A que huela a carne fresca? Darkness comes. They will serve this night. Find me, shadow pits. Puede costar algo así que... You will be rewarded. Bats and wolves gather. Cuando pasa, pero horrengo gotxan jasiko gara Peden Warfarea hurbiltzen. Beitu, armada hori. Vale. Such a thing is impossible. Nola gazte, xor ninduko dira. The true Von Cast. Utsi date primeran, bere ganatzeko. You dare. Defentsa ditu gaztelu, Kutxarrak, Lanceros esqueleto. A ver si... Come, impress me. Never. Eta ofizial bat dago urbe. This night? Terror will stalk the streets. Vale. Oh, egotearekin ja... azten da... Now? Vale. Darkness comes. I hunt it. Nago izan da, gehiago basura egiten duten, horiek. Zer egiten duten. Atozte bueltan. Darkness comes. Eta minuta, zombi asko. You dare. Darkness comes. Zurruna, eta zurruna. Deja la guerra. Una acción semejante nos llevaría a la guerra. Por glorioso que eso sea. Por cetro. Y si le quedan. Move. Ready. Soon I'll be all powerful. Such a thing is impossible. I'll take Sigmar's throne. Venga. Palizón. Recuperatuko gara.
Eta hori dira hemen, hemen duguna da topa bereziak gora ekarri, bale? Hor burrukan hil direnen artean burruka itzuli. Obliterate! You dare! Ona, eta honek egin dezake ekarri burrukara. Burruko gogoetako bat. Hauek, gogoetako besteak momentu. Eta erabili ditugu bere tropak haien kontra. Eta hori ya ez da ezer gutxi, osea... Hostia, hau barindoa korrompitzen, Itu, uneko amar, ya. Pues un vampírica, personaje, teniendo Asia, campo por turno... Vale. El momento de la campaña me acierta hoy. Listo, no me lo sé, Wori. The sheep come to debate with the shepherd. Very well. Deliver thy message. Bueno, supongo que no agresión. Vale. Bera jakin jodau. Nik hartuko dut gaztelu hori momentuz. Esto retiratzen ditu tropak. O sea, nos está cediendo el castillo directamente. Una vista estratégica. Puedes... Insolence! Follow me! Thine right is mine. Handle thine sword. Vale, secreto de ruta, ariete de los hombres vampiro. None shall live. Darkness comes. Move us! Ot, soy Cort. Tengo yo hauek. Hauek ez dut igual. You dare! Akatu hauek. Total. Destroy them! Ah, va, Zeratik ez diogu irabazten? Bueno... bere topak, bere topak... Bring me flesh to craft. Egia da. Hain topak hobeago bat. Bring it all to me. Shuffle this way. Jarri. Eta txanda pasa. Tum. Eta hauek agatzen ditugunean ja hasi algara enanoekin. Darkness comes. Epa, hauek oigo... Mirela. Hasta los muertos se oye, buah, de puta madre. Hartu burrukateten hor lau edo boste ekartzea... Kill them. Raise them. Destroy them. Destroy them. Lo has hecho. Wipe them out. Momentu sorbantendu eta beste txanta batek paseo ingo dugu. Hasi jandoa, ondo. Guberetu dugu eta ere dekogula... Destruction. Hostia, minuta dago, hori da putada. Attack.
Bainako berdintuta dugu burruka. Eski hauek izango dira gogor, Bring war! Ezin izango, ostia, ba... I Esto dituzte, refuse! Everything dies. No! Bats and wolves gather. Opa. The scent of death is strong. All die! Vale, listo. Hostia, de todo... Que me da la tasca de veo. This better be important. I grow impatient. Zigarren nivelera igo dugu. Vale, nivel sobal ya. Soon I'll También de be todo all hauek powerful. laguntza Thou togo espada. darest. You dare. Vale. Estuve ikusen joan olasai, porque I un poco have de zikak dugu, baina lehenik eta behin Impress me. errecuperatu behar dira. Bestela... Txat. Este tiempo, hostia, dena... Se le han deshecho de todo lo que había. Darkness comes. Darkness come. Vale, eso se komentatzen duzu, Podría ser, bueno. Epa, hau. Gero negatik daukator. Zaldaga, bueno. Zanda pasa eta... Jute hori eskatzen datzen direnean, ja, honen bila. Eta ja horrekin hasi gara pentsatzen enanoak bereganatzeaz, eta... Prestigio es cada vez mayor, mi señor. Todo el mundo ha oído hablar de tus conquistas. Hasta los reyes y los señores de las bestias más lejanos. Ondo berritot. Gero ditzen zait. Guau, fusión de madera. Dura. Bem. The true Von Inversiona. Carstein. Orain izan ditu bat dira. They will serve. Honeko goian, hostia. Darkness comes. Boste probintza bat da, ezta? Berdinak dago. Burdinak egiten dute, Polita da enanuen hau, Politak dira, enanoak dituzten herriak eta oso politak dira. Dago pizkat hemen astuta, utxita eta... Yes? Horan harinago afektatuko diogu, lurraldeari eta gero eta hobeto. Gero You dare. ganatzeko, bueno, ezin dugu bereganatu, ez dugu gorrekutxorik. Fuente obestri hori bereganatu behar du eta gero hortik joan bagaraia enanoen bila. Retatu duten horbait gehiago. Considera tender una emboscada al enemigo, mi señor. Atácalo cuando menos se lo espere. Bueno, vas. I'll take Sigmar's throne. Recuperatzen gaude tropa fisika eta tal. Ez da garrantzitsuena. Thine right is mine. No. Pentsan zer dukote hauek. Gutxo gauzatxo baldu dituzte. Vale. Ba, beste txanda bi eta eraso diogu. Beste txanda bi eta eraso diogu, ja. Everything dies. Oh, caballeros negros. Oh.
Un segundo. Oh. Que ojito, esa luna hueque. Speak thy words, and pray to Claro, thy tipo de pitiful little gods that they ring true. Pacto de no agresión. Oh, primera, ya está. Nuena, emanidazue. Emanidazue recurso pizkatxo bat gehiago, beraz. Saludan hartu ala izango ditut. Hostia! What? No fool that safe Horkoa berenatu dut hemen. On way. Torrena Sow eta fear. ha contaminado. Bats and wolves, gather. Y código de niveles. Hasta los muertos. Vuelta en este vato. This night, Da igual aldatzen dut hemen. you dare. Saldiziak eskeletuen baten gatik. Come, Handeko gure impress generala. kill them, Hau, raise them, destroy them. momentu zora aguantatuko dugu. Soon I'll be all powerful. Attack! Eustenekin ja irabazita dago. Ocupar. Ondo. What do you want? Templenhof. It is night. They will serve. Vale. The true Von Carstein. Very good. Nibele godu. Tengo diogu babesa, porque ikusten dudanez babes gutxi dekote. Ikusten dudanez, Modula básica, defensa y resistencia máxima. Hau garrantzitsua da, generala, hombre. Vale. Nahi gure dekogu. Ongo gara, pizkat, errekurtsoak emango digute. Gero negozioak eta gara egiteko. Beraz ondo. Hau badago ja nahiko kontaminauta. Eta 6. Hau ja zidira bizka negatiboan ja. Ziurazki hasiko gara enan hauen bila. Karriko dugu ona gure superna generala. Bat zandetan. Baina momentuz txanda pasa. Este personaje tiene un punto de regreso sin asignar. Hasta los muertos. Hombre, por favor. ¿Qué más queremos calzar a los muertos? Are you ready? No. Mogo caña. Eta onartu helduko da. Ni armada topera dauka. Ready. What? Barracón. Zeko diru. Oh, que tengo. Toda. Anda pasa. Porque Flesh to craft. hostia.
Otako bitxoa dekogu. Ez da gure aire, da? Ez, etako bitxo bat, ondo dator beti, Itxerango dugu, Ostak eta bost, ja da. Vale. You dare! What? Beste bat. Zoitxan bat badago jarrita. Armero egin behar du, baina diru gehiagi da. Tobe egin da badago, beraz. Momentuz ez ez. Ready. An intriguing play. To the shadows. Na. Everything dies. Horrezu vampirika minus. I'll take Sigmar's Ba, hemen throne. guk bina jasotzen dugu ikusten duzuenez, oraindik. Eneko horretan horretik aurrera ez dugu min jasotzen, baina no, izurazki zuzenean egingo dugunez erasoa haien... behitu horkoak. Hunt. Zuzenean erasora, bai. Hore Destruction. super txarto. All die. Egia esan da, a ber, eraso aldugu, porque dekogu bitxo hau, baina... enanoak dira. Hand me my sword. Bitxan da aguantatu beharko dugu, putoa bada, mina jasatu dugulako eta guzti hori. I hunt! Baina, bueno. Who wishes the red kiss? Eski, txabal, dago geisten... Expand Sylvania's borders. Moving! Geisten corruptiva. Máquinas de asedio no muertas. No pasa. Bueno, a ver, eskalera bera mate berez, ez dugu zergatik itxeron behar ditzan da. No queda nada. Unos 15%. Dejarlo estar, bai. Zarkoak edo de erasotzen? Bring war. Automático. Está listo. Ezin dugu bukatu? Vamos a hacer con Norska. Va a arrasar. Fuera. Thy light is mine. Ja, ez dira beratzen enanoak hemen. Yes. Bastuko zaituztek, ze pena. Horren kontratzen ez egin dut alduten orain da bere ganatu lurralda, baina bueno. Nik ere ez da, baina bueno. Pejakoa, con barda. Jarriko dugu montura, claro que sí. The true Von Carstein. Undeath Ascendant. Yes, my Zergatik ez sire. da...
Strike out! Hemen ikasiko gara gureak egiten. Corrupción vampírica 70%, eta orain enteratzen naiz. Behitu zelako lago txain elegante. Ze polita. Hola. Ez, erratu naiz. Bats and wolves, gather. Zatxonen bere ganatzea, baina, bueno, hemen urrea produzitu egiten dute. Tempo. Pasa. El caos se mueve. Goiz hasten da kaosa. Thou darest. Dance macabre. Darkness comes. This would break my vows. I thirst. I shall drink ready. ¿Algo crítico? ¡Ahí va la hostia! ¡Que no te personalla! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ama! Por ahí me... I refuse such orders. This night. Arazoa da hori, Bueno, koiro eta zazpian dago korrompituta, así que ni tan mal. Hori maideko gure arazotxo bat. Es la estrella, la 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 la. Come, impress me. Ya, peskata zer egongo dira, porque nos hemos cargado unos enanos, pero... Gure kontra mundu guztia dago, berez. Ez dakit nondik nora egin, They will serve. Los muertos no solo pueden invocar a los muertos, sino también absorber el poder de cualquier alma que huya de sus restos mortales. Vale. Hondo. I'll take Sigmar's throne. Agenteak alan edoran errutatu behar ditugu, Agenteak hauek los kondes vampiros behar dituzte asko mugitu izateko arat eta honak mini jaso gabe. Thine right is mine. Follow me. Brothers. Asuntos que se le veía gehiago txanda pasa eta txanda pasa. Porque... koitadua dago korrupzioa kentzen. Dago korrupzioa kentzen. Darkness comes. Nahi dituzte horko rekatzen. Absolutely not. You dare. Zingarren edan dago. I'll ignore that. Darkness comes. Wither.
be Vale, all por powerful. momentos. Sino de la muerte. Teko Hirutoki. Caballeros y eta gero dago bitxo hau. Vale, itxarongo dugu bitxo hartu ahal izateko. Darkness comes. No! Pasa. Vale. Who shall we destroy? No. No, I think not, Joder, mortal. torpe. Bring me Torpe. flesh to craft. Saldunak pasote bat izan behar dira, Saldunak hartuko ditut. Mantenmendu pizkat altua dute, baina izan behar dira etxerakoak. I grow impatient. Klase lagun, pazientzia. Pazientzia izatea dago mundu honetan garrantzitsuena. Benetan dela munduko garrantzitsuena. Atzan dagaz. El imperio, mediante un diplomacia quizás, el imperio ha convencido a Steam para que se le una. O sea, ya, imperio hemen dago. I refuse. Hostia, harin da beltza eta oso egiten imperio eta... I will not betray you. Strike out. Uneko dago. It is night. Bai, eta ni bano gara. Tengo kotxenan, hau erasoko dugu. Ez hau ez dakit nola euskatzen den hori. Ostia, bueno, lurraldeak ditu, baina bueno. Imperioen kontra dago, buah, aprobetxatu behar gara horretaz, pero vamos. Ready? Good. Everything dies. Vale. Mantentzea eureun kostatzen, ostia, garestia da, bitxo, mantentzea. Ya armada caso completo y tú, estamos bater echarte. Estamos bater echarte. Vamos gara pizkat imperioaren bila, porque bakar galditu bereganatu imperioaren lurraldeak. Eta horrentxetan behar dut lurralde gehiago, más que atacar a los orcos. Vampiro. Con lurraldeak ahí. You dare. Move! The true Void Master. None shall live. Obliterate! Voy muto igual. Va, esto te digo porque no por la baluna ahí. Esto baluna. Pasando. A jugar. Thus Do you need fresh troops? The Shamblers move. Chao. Causa de corrupción está. Eso da igual, vale. Tokatu nago, imperio dago hortik, bueno, men dago, baina hortik dago Aldorf. Aldorf dago
Amén. Kogu beste... Ellos son ordu, wow. Un público más 4. Your wish, master. Ese orgara hau korronpitzen. Vale, ondo. Ni imperiarekin okupatuta dagoenez, ba ezin du asko egin. What do you want? What? Then go! I hunt. Come, impress me. A ber, amargarren nibelean dekogu. Korzen infernoan dago da, mazazpi eta daragoia gotago eta guztean. Baina daragoia ya... Ser de la muerte. Nadie conoce mejor el tiempo de espera por los hechizos de sabor de la muerte. A ver, hartuko dugu... Reclutamiento... Garrantzitsua da hautatzea ondo... Uste ondo zer hautatzen dugu, porque... Asko marka dezake batzutan... Presencia del caballero siniestral. Diante. Zerkito ondo zer hartu. Liderazgo plus 5, vale. Ez dakit oso ondo bindu dan edo ez, baina ez dakit oso ondo bez zer hautatu. More mausoleums to defile. Ba, ondo pasa. Pizkat diru pizkatxo bat hautatu izan aldugula... Beranatuko dugu, porque bestela... Ondo. Oda, pues geldo, baina I'll doa. take Sigmar's throne. Guadu alde honetan, no, pizkat alden duta. Duarko genituzkela. Se molestatzeko, baina, bueno. Enanak gauden betaten hortik entzuk ustedez. Zagov! Goblin? Zeratik dekotea, desbastea. Ez dakit batzutan nik ez nahi zinteatzen gauzetaz, edo ze hostias. Hola, miraino aurrestea batzutan merezi du, Ingresos prostem. They will serve. Darkness comes. Eta como pasa... Ai, ama! Komplikatuak dira konde vampiroak, Hibridito ala ez, ematen duten baino... Komplikatuak dira. Misión fracasada, ya lo sé. Sí tenían intereses en asco. Casos incrementados 3 turnos. Los servicios por 15%, vale.
is mine. I will not betray you. Oh, Santuario de Sigma, de Cote, It vale. will be as dust. Éxito, vale. Vale, ondo, porque Olan porque Olan sin Santuario de Sigma arinago honek egiten duena da korrupzioa saiestu. Orduan, Santuario de Sigma hori kentzen badiogu lortuko dugu arinago korrompitzea. Speak thy words, and pray to thine pitiful little gods that they ring true. Bakea nahi du. Bakea nahi du zilungatik. Bakit imperioaren kontra zaudela baita ere, baina... Hombre, berez interesatzen zait, porque Olan ingo dut, porque Olan korrompitu arte lurrazde guztia emango du denboratxo bat. Denbora beharko dut hor. Who shall we destroy? Find me charnel pits. Marrean modua korrupzioa aldatu dute hau, aldatu da hor korrupzioak gora doan ritmoan. Elegante. Soon I'll be all-powerful. I grow impatient. Ez dakit oso ondo nola edo nondik egin aurrera orain. Orkoak daude hemen, enanoak daude hemen. Igual enanoen kontra goaz. Enanoak kentzera Your erditik. wish, master. Cease. Yes, plunder the grimoires. Yes? Then go! Vale. Eta joango gara igual enanoen dira. Move! Night march! Lehenik eta kenduko ditugu enanoak erditik. Eta gero, jagoa zorkoen bila. Eta jakatzen ditugu hemendik enanoak. Beitorkoak bere ganatu dute lurraldeo. Zaten nuen aneo. Pizkan dugu zabe izan da, baina, bueno. Zaigu bezaskoa sola. Ondo. Hartu dugu lurralde bat gehiago. Zena aurkibutua egingo diogu. Ditugu nahi arazo jainkoekin. Von Carstar. Now. Follow me. Zerkoana, piano. Vale, eta horrengo kotxanda, hemen deseko zeo zer. Armerorako horreztuko dugu, Ibari gabe. Armera behar dugu, arma tropa berriak eta hobeagoak izateko. Teganen arpa Do egiteko, not claro. ask me to shame our clan. Hemen... Zakito zinon, oso ondo handi joan. Hemen ingresoak lortuko ditu, jongo gara hemendik. Dirutza gehiago lortzeko.
Kursi bat gutxiago. More mausoleums to defile. March! Vale. Zerango dugu armeroa... Traindu ala hori. Dirtza ematen segula. Vale, egingo dugu, bai. Dirutza, gero eta dirutza gehiago beto. Bai, ekonomia potente bat behar dugu. Zeren eta... Bai, itxarongo duk eskatza bat gehiago armeroa. Zeren eta... Lurralde txikia dute, berez konde vampirioak, baina ekonomia ikusten duenez potentea dekote. Alan bada eta ekonomia potentea badute. Errezago izango da, general gehiago eta tropa gehiago izatea, bereganatza edo izatea. Yes. No. Luziru, ondo. Baten dugu diru sarreratxo batzuk. Claro, eskaberakin birritan dago. Kasu honetan... Hemendik, Kenduko dugu hemendik, adibidez, hau. Kendu hemen. Eta este zuzengo dugu, edo. Peseko dugu. Vale. Ondo doa gauza, ondo doa. Nanoak eta horkoak hortik. Do you need fresh troops? Bai, hombre. Paso dugu no berdin dago. Holan diru sarrera gutxago izango dute. Haiek, eta gu... Gora ingo dugu, diru gutxi, baina diru sarreratxo bat gehiago da. Eta... Los edificios de empresarial de 15%. Vale. Gotxamenaz panelitzatu este berrendo berrota margei hau sarrerak izango ditugu. Hori bebantaia da, ondo datorkigu. 1.000 € piku, 1.500 diru sarrera, ia armado beste armada bete bata. Echatu ala ez. 7%, el palo. Número 10%, venga. Begone! Your wish, master. Primera. Daño. Nada, ingo diogu hau. Diru sarrera gutxago izan dezan. I'll take Sigmar's Vale. Bats and wolves. Nivela. Zakito oso nondik eraman entrenamenduak. Desberdinak dira konde vampiroak imperioarekin konparatuta. Zaki dala oso ondo nondik eraman, baina bueno. Pasa...
Tartean agarkitxo bat. Ondo. Ana. The vampire law is supreme. Ondo doa kosta. Expand Sylvania's borders. Zuzile, etorri nazuke. Lan harinago esango dugu enanoen lurraldeak Ondo doa koska. Bueno, oso esperinak dira mekanikalen aldetik zenbat zen da? Bostetan, vamos. Marching. Oso esperinak dira mekanikan, korrompitu behar dugulako, korrupzioz bete behar dugulako lurraldea eta guzti Fear hori. shall dominate their lives. Baina, bueno, orain pertsonaiakin eguneko 6an. Ezebez. Ba, zerako bi, esa bat, eta bat, hauek hiru dira bat. Ez, oza, hauek hiru dira bat, eta hauek hiru dira beste bat. Vale. Gara, eta marrean dago hor. Buah. Pasa. Dira bostxanda, lau bider 6 dira, hogeita lau. Hogeita lau, bai, gehi, hogeian dagoela iaia. Ez. Hogei amazortzi, hogeita amazortzen. Txanda baten bat gero beharko dugu oraindik. Bueno. Guarrenera ezin dut. Guarrenera bez. Hau garrenera bai, 4.000. Vale, ba, mantenduko dugu hor. Vale, sí. Aguantatuko dugu, momentuz. Aguantatuko dugu, hobetu nahi dudala. Zerako suena raroa. What do you want? Vale. 2000arekin ja. Hau, azkeneko nivelera igo dezakegu. Eta ja bai, igoko dugu hau. Bueno, un publikoa nahiko ondo dago. Armeroa be behar dugu, Haren kontratzen nahi zera. Armeroa be nahiko... Armeroen beharra gaude. Baina, bueno, hain dezakegula momentuz. Egon ba, hau, berez, hau behagoa da. Nahi hau hori. Tatzan da pasa. Vale, mila sortzireun diru sarrera, eta investigazio bat gehiago. La sangre es poder. Ingresos de las ciudades 15%. Colección vampírica 2. A toda la facción. Hostia, Hau buena da, Hau
hau egingo dugu lehenik eta behin. Hau egingo dugu lehenik eta behin, porque... Buah, interesatzen zaigu pillo, hauek beste bi gehiago hartzen badute... Ondo datorki. Bal, armero behar dugu. Eta armero behar dugu litzate gehiago hemen, hau 6.000 da. Izango dira bi 3 txanda gehiago. Fuera, está listo. Está listo. Sarrera dira, nago ikusten zunez nago pizkat ekonomia lantzen. Azkenean estrategiazko joko guztietan edo gehienetan ekonomia egonkor bat lortzen baduzue garatze hasieran, gero errestasun asko izango duzue zera errestasunez irabasteko edo. Osea, dineketaen ekonomia egonkortu, indartu eta gero ja hasi tropak prestatzen eta izango duzue tropa guztiak lortu bere ganatu eta dena dela kapito. Hemen jasi da morala bera eta hau gora. Hau iaia dago 50-an. Eta behar duguna da armero egitea. Armero egiteko... mamuak. Eta erroreak. Dira lau eta 6.000 baita ere. Vale. Bo jarriko dugu eta hoi gotzen duen bitartan lortuko dugu aurreztea egiteko armeroa. Eta ja bin armeroarekin ja pizkat Hauko dugu nivelez. Bostxandetan soberan lortzen dugu garritugun 6.000. Hauko dugu nivela. Makumea. Influente. Mango dugu hau. Who shall we destroy? Hemen, hauek ez dekote adibidez, hemen horrenik gaitzen dudara ez dekote... Edo hauta. Estadistikaz... Ez dekote besteak imperio desera jartzen duzula hor mariskala eta hau eta bestea... Bagotxa ere mekanika ditu, eta konde vampiroak neko pitxiak edo ezberdinak dira. Oso, egia esan da nahiko ezberdinak dira. Gero kausa dakit, korrupzioaz aparte dira pizka bat... izango duk. Direla pizka bat... Zera. Mila berreun, primera. Direla pizkat... Estorrezkoan hau estupatuta putzen esan dut, Kausa, direla pizka bat... Eta besti horretuko dugu. Atilako... barbaroak, bai unuak bezala, Atilan unuak bezala, dira pizkat tributan. Eta joan behar direla... Pertsonai bat aterra dute hor. La migración. Bienvenidos. Never! I will not betray you. No. Death awaits. ¿Acaso? Our death ascendant. Vale. This night. Dura. La ekonomia bera egiten diogu. Lau mila, 5.000, ja, beitu, ekonomia potenta, olvidadeko gu. Thou hast trespassed. Thy words had best hold prominence, or death will visit thee. Declaración de la guerra, vale, los enanos nos han declarado la guerra, vale.
Igualdeko, no, ba, eramango dugu armada bat bera eta egongo gara a mantener la línea. Koitatu guau. Everything dies. Hemendik dira... Bueno, egualdetik daudela badakigu, eraz emango ditugu pizkat. Norte. Necropolis awaits. Adibidez. Ready. I refuse such orders! This night? Die! No! You dead! Zehatu da batzen, ¿Fallo crítico? ¿Qué me estás contando? My white is mine. Nada. Voy a bere ganatzera. Wipe them Ahora out. vas a ser tú que fallo crítico. Ah, viene siendo bere ganatu buena. Joder. I grow impatient. Kontuan, naiz, ezin ditut bere ganatu lurralde hauek. Me cago en la hostia puta. Esto egiten dut, beti. No, gero ezin dut ala egin lurralde bere ganatu. Beraz ez gara interesatzen nahien kontra egotea. Alzheimerra. Eta Alzheimerra batzutan pasa la factura de una forma. En fin. Vale, amargitzi dira jautzeko dugu, hemenik horreko dut aparte. Ondas vampiro. Control C. Eta gordeko dut ere baita ere. Bietan gordetzen dut bada espada. Ezagutu nuenetik lo dela no, ezin dut egin. Eta listo, bietan. Ba, guazen menura. Bai. Eta besterik gabe, espero gustoko izan duzuela horreko saioa, gustoko izan baduzue, bai izan baduzuen. Eta, bori, biharkoan gehiago, besterik gabe zaindu, eta horregon launok, agur!